nibyo reka mbasuze kandi mbahe ikaze mbifurize kugubwa neza kuri uyu munsi wa none tariki 17 z'ukwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi 2026 tugarutse muri studio kuri Mikoroni Bosco in Region Info aho tugiye kurebera hamwe amakuru agezweho kugeza muri uyu mugoroba. Amakuru avuga yuko kuri ubu ngubu leta zunze ubumwe za Amerika zitumva neza uburyo kingabo z'u Rwanda zikiri ku butaka bw'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nyamara baremeye isinwa ry'amasezerano arimo ayo guhagarika imirwano ndetse no gukura ingabo muri iki gihugu. Ni mu gihe bivuga ko u Rwanda ruri mu bikomeye dore ko ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli bikomeje kuvugisha benshi muri iki gihugu. Naho kandi mu yandi makuru biravuga ko abanyarwanda babiri barashwe n'u Burundi mu masaha ya kumanwa kuri uyu munsi wa none. Nibwo amakuru atangiye kumenyekana agaruka kuri iki gikorwa cyasize agahinda gakomeye cyane kuri bamwe bo ku ruhande rw'u Rwanda, bene cyangwa se ari nabo bene wabo ngabo bagiye baraswa ndetse n'abanyarwanda muri rusange. Turareba intandaro ndetse n'ibyateye icyo gikorwa. Ni mu gihe kandi urupfu rw'uwitwa Bugaga rukomeje guteza ikibazo gikomeye cyane. Ni Gabi Bugaga uri minisitiri w'itangazamakuru ndetse inkuru zivuga byinshi kure zikaba zikomeje kugenda zikwirakwira mu by'ukuri. Uburundi bwa buri kwerekeza intwaro nyinshi cyane muri Tanzania ngo cyaba ari igisobanuro cy'uko ari gutegurirwa intambara ikomeye cyane y'akarere. Ibi ngibi nabyo turaza kugenda tubigarukaho turebe ese bisobanuye iki cyangwa se bishatse kuvuga iki ku bice birimo Bukavu, Goma ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye. Ayo makuru yose n'andi nayo tugiye kuba twagarukaho cyangwa se ni bimwe mu byo tugiye kuba twarebera hamwe byakomeje kugenda rero bivugwa ndetse binagarukwaho hano ubu tuvugana. Mu mujyi wa Goma haravugwa ubwicanyi bwakomeje kugenda bututumba. Mu bwicanyi rero bukaba bukomeje guteza imvururu. Naho kandi mu yandi makuru biravuga ko Hormuz yaba igiye gufungurwa, yari ikomeje kugenda iba intandaro y'izamuka ry'ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli hirya no hino ku isi, harimo no mu Rwanda, Uganda, Burundi ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye nk'uko byakomeje kugenda bigaragara. Ibyo byose ni bimwe mu byo tugiye kuba twagarukaho. Mbere rero reka manze nifurize mwese mudukurikiranye kugubwa neza, ndetse kandi babwire ko abaturutse muri Amerika ba mbere bavuye mu buhungiro cyangwa se boherejwe kubera impamvu z'ubuhunzi bamaze kugera i Kinshasa mu masaha mu gitondo ku munsi w'ejo. Nibwo hagaragaye iki gikorwa ndetse n'uyu munsi wa none. Ni mu gihe mu yandi makuru tugenda tugarukaho ndaza kukubwira yuko AFC 23 yagize ibyo itangaza kuri uyu munsi birimo no kwamagana ibitero bikomeje gukorwa by'indege mu bice bimwe na bimwe byangaha muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Izo ngingo ndetse n'izindi ngiye tugiye kuba twagarukaho kuri uyu munsi wa none tariki 17 masaha y'umugoroba. Nucikwe kanda subscribe cyangwa se sabone niba waramaze kubikora sava, niba utarabikora reka nkubwire ko ari cyo gihe ari nayo umwanya kugira ngo ube wakanda kuri subscribe kandi ntibibagirwe no gukora kukazogera. Ikindi kandi ugomba kuba wamenya cyangwa se nuko ushaka ko washaringa aya makuru akagera ku bandi ndetse ukaba wanakanda na like kugira ngo n'abandi nyine babashe kuba bamenya iby'aya makuru ndetse naho igihugu kigeze, niko tujya tuvuga cyangwa se nahise igeze muri rusange. Niwimana amakuru nyaboneka sharinga agere ku bandi. Ibitekerezo byanyu, inyunganizi turakomeza kugenda tubyakira. Nibyo koko turaza gukomeza kugenda tubyakira rwose mu by'ukuri, kandi ni mwibagirwe no kugenda mu by'ukuri mujya no muri groupe yacu ya WhatsApp ya Songa Mbere, aho ureba link tuba twagushyira muri comment ubundi ugakoraho gusaba. Biba byoroshye ni umwijyane ugahita ugera muri groupe yacu ya WhatsApp. Kuri ubu mu mikoranire hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse na leta y'i Kinshasa bakomeje ubufatanye by'umwihariko mu bikorwa bitsura iterambere ndetse n'amajyambere. Kuri inshuro rero kimwe muri dosi ikomeye cyane yari irimo gutegurwa n'u Rwanda yahiguwe na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nyuma y'uko u Rwanda byanze, aho abenshi bavuga ko ibishobora no kuba byavamo beef ikomeye cyane. U Rwanda rumaze iminsi ruri muri diru ikomeye cyane yo kwakira abimukira bagenda bahungira mu bihugu byo ku mugabane w'Uburayi ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho u Rwanda rwari rurimo kumvikana n'Ubwongereza yuko abimukira bava mu bihugu bya Afurika ndetse n'ahandi by'umwihariko muri Amerika y'Amajyepfo bakerekeza muri ibyo bihugu u Rwanda rwazajya rubakira, ndetse bigera no ku rwego u Rwanda rwubatse inzu cyangwa se ibikorwa
ibikorwa remezo byagombaga kubakira. Ariko u Rwanda biturutse kuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yagiye ivuga kenshi ko mu Rwanda mu by'ukuri ibibazo bikomeye cyane, ndetse u Rwanda rukuri intambara byaje gutambamira aya masezerano n'izindi mpamvu zigiye zitandukanye, bituma ku ruhande rw'u Rwanda ayo masezerano ahagarikwa ari hafi kugera ku musozo. U Rwanda rwarimo kumvikana n'Ubwongereza. Uwo mushinga rero Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nayo yahise iwinjiramo, ariko uyu mushinga ku ruhande rw'iki gihugu wamaze kuba wajya mu ngiro, wamaze kuba wajya mu bikorwa. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku nshuro ya mbere yakiriye itsinda rya mbere ry'abimukira bavuye muri Amerika. Mu gitondo cya none tariki 17 nibwo indege nini cyane yo mu bwoko bwa Antonov yabagejeje ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nk'uko amakuru aturuka mu nzego z'umutekano abitangaza. Iri tsinda rya mbere ry'abimukira ryaje riturutse muri Amerika, ndetse bikaba bivuga ko abarigize bose cyangwa se abagaragara nk'abazanwe hano muri Repubulika Demokarasi ya Kongo ngo baba bakomoka muri Amerika yo hagati ndetse na Amerika y'Epfo. Amerika yo hagati ndetse na Amerika y'Epfo ngo niho aba bageze Kinshasa baturuka. Imiryango myinshi, societe civile mu by'ukuri hirya no hino ku isi bagiye bamagana ibikorwa nk'ibi ngibi byo gufata abimukira bakabajyana mu bihugu bigiye bitandukanye byagiye biganirwaho. Ariko Repubulika Demokarasi ya Kongo yo yavuze yuko utazumva abyishimiye kuguma muri iki gihugu azahabwa uburenganzira akaba yajya ahashaka, ariko binyuze mu buryo bwiza cyangwa se ku ruhande rwiza, bikozwe mu buryo bwa nyabyo. Ibyo rero bikaba byakurikiwe n'amagambo agiye atandukanye, ariko ni gahunda yo yamaze gushyirwa mu bikorwa uko yifujwe gukorwa ko yakozwe. Ubwo ibindi byo biraza kugenda biza nyuma. Hanyuma rero tukira no mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari ndetse no mu bindi bihugu bigiye bitandukanye, mbere ko twinjira mu kibazo gikomeye cyane cy'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuri amwe mu makuru agezweho, ndetse u Burundi nabwo bwatejemo, Tanzania yatejemo, reka mbanze nkwerekeze mu by'ukuri aho bita Congo Brazzaville. Ahangaha rero habaye mu by'ukuri umuhango ukomeye cyane, n'umuhango ukomeye cyane wo kurahira kwa perezida w'iki gihugu uherutse gutorerwa manda nshya. Uyu nguyu perezida wa Congo Brazzaville Denis Sassou Nguesso akaba yaratumiye abanyacyubahiro bagiye batandukanye kugeza no ku mukuru w'igihugu cy'u Rwanda nawe yagaragayeyo. Perezida w'igihugu cy'u Rwanda nawe ari mu bitabiriye umuhango w'irahira rya mugenzi we uherutse kongera gutorerwa kuyobora Repubulika ya Congo Denis Sassou Nguesso. Ndetse siwe wenyine gusa, hagaragaye perezida w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Ni umuhango rero wabaye ku itariki 16 Mata 2026, no kuvuga ku munsi w'ejo, ubera kuri Stade Unity Stadium kuri Kintere mu mujyi wa Brazzaville. Umuhango witabiriwe n'abakuru b'ibihugu batandukanye. Itangazo ibiro by'umukuru w'igihugu byashyize hanze ryemeje ko iki gikorwa cyabayeho. Ni mu gihe bigaragara ko mu bitabiriye uyu muhango barimo perezida w'ibirwa bya Komorosi Azir Assoumani, wa Repubulika ya Centrafrique Faustin Archange Touadera, wa Gabon Brice Clotaire Oligui Nguema, w'u Burundi Evariste Ndayishimiye, wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi. Amatora ya perezida wa Kongo yabaye tariki 15 Werurwe yasize Denis Sassou Nguesso agize amajwi ari ku kigereranyo cya 94.65%, atsinda uwo bita Muvungu Zinga Mabio bari bahanganye, wagize amajwi angana na 1.48%, n'abandi bakandida batanu bagabanye asigaye. Iyi ntsinzi yamuhesheje kuyobora indi manda y'imyaka 5 nyuma y'imyaka 42 ayobora iki gihugu. Bivuze ko agiye iyi manda naramuka yisoje azamaze kuyobora Congo Brazzaville imyaka 47. Perezida Denis Sassou Nguesso yashimiye abakuru b'ibihugu, guverinoma n'imiryango mpuzamahanga bifatanyije na Congo Brazzaville muri ibi birori byo kurahira kwe. Yashimye kandi abaturage bamutoye n'uburyo bitabiriye amatora tariki 15 Werurwe, akanamuhesha kuyobora indi myaka 5. Yashimangiye ko amahitamo y'abaturage yashingiye ku cyizere yagiriwe, ndetse ko bizereye muri gahunda ye ngari yo guteza imbere igihugu no guharanira ubuzima bwiza.
Ni byinshi rero byagaragaye muri uyu muhango, ariko ni bamwe mu bawitabiriye ndetse n'igihe wabereye. Ubu uyu akaba agiye kongera kuyobora manda y'imyaka 5, agiye gutwara rero iki gihugu cya Congo Brazzaville. Ubwo tuzakurikirana ibyo azaba ageza ku batuye kuri iki gihugu. Reka twigarukire muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, dukubitire mu mujyi wa Goma. Haravugwa amakuru atari meza kuri uyu wa 17 z'ukwezi kwa 4 2026 mu mujyi wa Goma. Hari kuvugwa inkuru z'ubugizi bwa nabi. Ni umujyi umaze umwaka wose ugenzurwa n'abarwanyi ba FC23, ariko akaba hakirangwa ibikorwa by'urugomo, imvururu ndetse n'ubwicanyi. Uyu rero akaba ari umushoferi watwaraga tagisi. Biravuga ko ku manywa yatewe icyuma ku manywa y'ihangu Igoma. Mwabantu mwe, aya ni amarorerwa, ni inkuru mbi, ni ibikorwa by'urugomo biri kuba muri uyu mujyi kugeza kuri ubu ngubu. Rero ngo ku manywa y'ihangu kuri uyu wa 17 nibwo iki gikorwa cyabayeho. Biravuga ko uwahohotewe yitwa Prince, akaba ari umushoferi wa tagisi, akaba yatewe icyuma saa 8 z'amanywa kuri wa 5 tariki 17 Mata Igoma ku muryango, ndetse akaba ari ahantu hazwi cyane aho yaje guterwa cyangwa se gusogoterwa iki cyuma. Urumva ko ibiri kura mu mujyi wa Goma bitangaje. Tukiri hano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, benshi mu banyekongo baravuga yuko ngo ingabo z'u Rwanda ndetse n'ayo 23 bafatanyije ngo baba bari mu bikorwa byo gusahura amabuye y'agaciro hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ni makuru yashyizwe ahagaragara avuga ko ngo hari imibare ngo y'ukuri, kandi ngo yaba igaragaza ko habayeho ubwiyongere bukabije bw'itwarwa ry'amabuye y'agaciro y'ingenzi yoherezwa mu mahanga, ngo bigatuma habaho kwibaza impamvu nyazo zaba zituma ibikorwa nk'ibi ngibi biri kubera ku butaka bwa Congo, ndetse n'igishobora kuba cyabihagarika. Ibi rero nabyo nibikomeje kugenda bivugwa n'abatuye iki gihugu cya Repubulika Demokarasi ya Congo, abagaragaza ko batumva impamvu umutungo kamere wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo waba ukomeje kugenda utwarwa uko bwije n'uko bukeye. Ariko ibi byose uruhande rw'u Rwanda ndetse na M23 nkibutsa ko babihakana. Gusa hari amakuru akomeye cyane ngira ngo tugarukeho, aho bivugwa ko Uburundi, Tanzania ndetse na Repubulika Demokarasi ya Congo n'imitwe itandukanye ngo baba bari gutegura intambara ikomeye cyane ku Rwanda. Kuva mu kwezi k'Ukuboza 2025 ngo Burundi bwatangiye guca amarenga yo kohereza intwaro mu bice bigiye bitandukanye bya Repubulika Demokarasi ya Congo ndetse na Tanzania, ibishobora kuba bifite igisobanuro gihambaye ku hazaza h'umutekano w'akarere. Aho ngo haganagaye nanone andi makamyo yavuye nanone muri Tanzania menshi cyane, bivuga ko ngo aya makamyo yari yikoreye intwaro z'ubwoko butandukanye. Ngo bikekwa ko iki gihugu gishobora kuba kiri kwitegura intambara karundura. Ubwo izi ntwaro zatangiraga kwinjira muri iki gihugu, ngo byavugaga ko ari izifashishwa mu ntambara iki gihugu kiri kugiramo uruhare mu ntara Kivu y'Amajyepfo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ariko ngo hakaba hariho gushidikanya ndetse no kwibaza ko ibyo bishobora kuba ari ukwibeshya, ahubwo Uburundi bwa buri gutegura intambara ikomeye cyane, ndetse ngo ishyigikiwe n'ibihugu birimo Tanzania na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Nk'uko byatangajwe n'imirimbanyi y'uburenganzira bw'ikiremwa muntu Pacifique Ninahanzwe, ariko uzwiho kutumvikana n'ubutegetsi bw'u Burundi, yavuze ko ngo izi ntwaro zituruka ku cyambu cya Mombasa muri Kenya zikanyura muri Tanzania zigakomereza mu Burundi. Kuva mu ntangiriro z'iki cyumweru urugendo aya makamyo ari gukora ngo rwateye urujijo rukomeye, kuko bica amarenga yuko intego ihari atari ukuzikoresha mu ntambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Congo gusa. Ngo rero bakibaza, ese niba bigaragara ko intwaro ziri gutumizwa atari zo kwifashishwa mu ntambara yo mu burasirazuba bwa Congo gusa, Uburundi bwa buri gutegura intambara ikomeye cyane. Amakuru avuga ko Ninahanzwe uyobora umuryango Fokode yatangaje ko ngo ku itariki 10 Mata 2026 amakamyo 23 yikoreye intwaro yinjiye mu Burundi, aho yemeza ko ngo abasirikare ba Kenya bayerekeje bayageza ku mupaka wa Tanzania, abatanzania nabo bayageza ku mupaka wa Kobero. Ninahanzwe uzwiho kugira amakuru menshi ajya atangaza ku bijyanye n'u Burundi, yatangaje ko ku itariki 13 Mata abashoferi babwiye ko bagomba gusubiza aya makamyo ku mupaka wa Tanzania kubera impamvu itaramenyekana.
yasobanuye ko hari andi makamyo 60 yari yinjiye mu Burundi mbere akomereza i Bujumbura na Gitega, ariko nayo yasubiye ku mupaka wa Kobero. Ubu yose uko ari 83 akaba atonze umurongo muremure mu gace ka Kinazi muri komine Muyanga hafi ya Tanzania. Inahanzwe yashyize ku mbuga nkoranyambaga amashusho y'amasegonda 25 agaragaza amakamyo menshi atonze umurongo muri Kinazi, aho yemeza ko ariyo yikoreye izi ntwaro. Agira ati abari kuva Ikobero cyangwa abari kujyayo barabona aya makamyo aho ahagaze, yose yuzuye intwaro zari zaje byitwa ko ari iz'u Burundi, none zajyanywe muri Tanzania mu ibanga rikomeye. Ariko bikaba bikekwa ko izi ntwaro Uburundi bwaba bwarazifashe bukazijyana ku ruhande rwa Tanzania mu rwego rwo kuzihungisha, kubera yuko mu minsi ishize hari amakuru yavuzwe, ngira ngo nta muntu utarabimenye keretse bake, yuko hari intwaro mu by'ukuri z'u Burundi zatwitswe. Ariko Uburundi bwo ntabwo bwigeze bwemera ko byabaye ari ugutwika intwaro z'u Burundi, ahubwo Uburundi bwatangaje ko ari impanuka yabayeho kandi ari ibintu byumvikana, bityo ngo hadakwiye kubaho gucika igikuba hakagira utekereza ko intwaro z'u Burundi zaba zaratwitswe, kuko atari uko byagenze, ahubwo ari impanuka isanzwe yabayeho. Ibyo ngibyo rero bamwe ntago babyemera. Abahanga bamwe bavuga ko koko Uburundi bwa buri gutegura intambara, ndetse ubwo bikaba bishoboka ko abo izo ntwaro zari zazaniwe ari bo ngo baba baragize uruhare mu gutwika ubwo bubiko bw'intwaro bwari buzwi ku izina rya Beze, nk'uko aya makuru yabitangazaga. Ububiko bw'intwaro bw'Uburundi rero bwaratwitswe. Hanyuma rero uyu munsi hari ubwoba bukomeye cyane ko ngo baba bari gutegurwa ikintu gikomeye gihuriyeho na Tanzania ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo no Burundi, nk'uko byakomeje kugenda bivugwa ngo n'ibihugu by'Uburayi birimo Ububirigi rero ngo nabyo bikaba bifitemo uruhare muri icyo gikorwa cyo gutegura intambara ikomeye cyane ishobora kuba iri kugabishwa ku Rwanda. Hanyuma rero dukomeje n'andi makuru, menya ko kuri uyu munsi hari amakuru avuga ndetse anagaruka ku byo Leta Zunze Ubumwe za Amerika bamaze iminsi bavuga, aho bivugwa ko nyuma y'uko uwo bita Tom Bruce yagize amagambo atangaza, uwo bita J.D. Vance nawe yari yarabigarutseho mbere agaruka ku bijyanye n'u Rwanda, ariko Tom Bruce yongeye kubishimangira n'uhagarariye Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu nama y'umuryango w'abibumbye by'umwihariko mu kanama gashinzwe umutekano, we yabivugiye avuga ko batumva uburyo ingabo z'u Rwanda zaba zikiri ku butaka bw'uburasirazuba bwa Kongo kandi rwaremeye kuzakora ku bushake. Ubu bamwe batangiye kuvuga ko ibihano bikakaye ngo byaba biteguye ku Rwanda. Ureke ibyavuzwe mu minsi yashize, ureke ibyagiye bitangazwa mu minsi mike yitambutse, bati birashoboka, ni amahirwe menshi cyane ko hashobora kuba hari ibihano noneho birenze ukwemera cyangwa se biteye ubwoba birushijeho ibyabaye na mbere hose, byaba bigiye kuba byafatirwa bamwe mu bayobozi ndetse n'igihugu cy'u Rwanda. Biraba ibyuya rero. Hanyuma rero kugeza kuri ubu ngubu unyemerere twinjiye no muri aya makuru, kubera yuko Masisi byakomeye, urugamba rumeze nabi. FARDC ndetse na FC23 bongeye gukozanyaho ku buryo bukomeye cyane, imirwano yongeye gusubukurwa mu duce tumwe na tumwe ahangaha muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bavuga ko kuri ubu ngubu ibintu byarushijeho gukara cyane mu bice byabirimo imirwano, ndetse iyi mirwano iri kuba ikaba iri gutuma abaturage benshi cyane bava mu byabo bagahunga kubera gutinya ko bashobora kwicirwa muri iyo mirwano. Turebe rero muri aka gace ka Ndurumo byagenze bite. Baravuga ko kuri ubu ngubu cyane cyane aho bita Masisi, cyane cyane uduce duza Pinga ndetse na Rukweti ni muri Masisi, hanyuma Pinga ni muri Warikare ugana Nyabiyondo, ngo aka gace kamaze iminsi hagaragara umutekano uteye impungenge biturutse ku migambi ndetse ngo n'ingendo za hato na hato z'inyeshyamba za FC23. Nk'uko amakuru aturuka muri ako gace abivuga, biravuga ko ngo inyeshyamba za FC23 zari zirimo gutekereza gushinga ibirindiro aho bita Indurumo, agace kari hafi ya Rukwete muri sheferi ya Bashari. Ngo ibi FARDC ndetse na Wazalendo bagaragaje ko bidashobora gukunda kwizinyeshyamba za FC23
zashyira ibiniro byazo Ndurumo. Ubwo ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zifashijwe na Wazalendo zari zitangiye gukora icyo gikorwa cyo guhangana n'iki kibazo, nk'uko amwe mu makuru abivuga, ngo imirwano yahise ikomeza gukaza umurego. Guhera tariki 15 Mata ngo imirwano yari ikomeye uvuga kwa gatatu, kubera ubwitange ingabo ndetse na Wazalendo bakomeje kugaragaza ngo iki gikorwa cya FC23 cyo gushyira ibirindiro ahangaha muri aka gace cyahise kiburizwamo. Ariko ngo ubwoba burakomeje mu baturage batuye ahangaha, kubera uko ibice byinshi barimo bizengurutswe n'inyeshyamba. Bakavuga ko mu bigaragara aka gace gashobora kuba kahinduka isibaniro ry'imirwano hatagize igikorwa mu minsi iri imbere. Hatagize igikorwa ngo utu duce dushobora kuba twahinduka isibaniro cyangwa se ikibuga cy'imirwano. Hanyuma rero nakubwiye ko tugufitiye amakuru menshi cyane. Mbere yuko tunyarukira ku byavuzwe n'uwo bita Lawrence Kanyuka, reka nkomoze gato kuri aya makuru. Biravuga ko AFC M23 ndetse na FARDC ngo bagomba gukorana igenzura bafatanyije nyine ku gukurikirana ko intambara yahagaze. Ngo ibi bikorwa bikaba bizakorwa hakazaba hifashishwa indege zirimo za kajugujugu ngo zizaba zigurikirana hejuru ya Goma na Bukavu, kugira ngo zemeze niba koko imirwano yarahagaze kandi abaturage batakirimo guhoterwa n'urugomo. Iki gikorwa ngo kirafatwa nk'intambwe ikomeye kuri leta ya Kongo, kuko gishobora kwemera abasirikare ba Kongo gusubira muri Goma aho gukomeza kugenzurwa n'inyeshyamba. Benshi kandi babona ko ari ugusubiza inyuma u Rwanda. Indorerezi nyinshi zishinja gushaka kwagura aho bivuga ko rero ibingibi bishobora kuba inyungu zikomeye cyane. Uvuga ngo aya masezerano yasinwe ashobora kuba inyungu ikomeye cyane kuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kurusha uko yaba inyungu kuri aba barwanyi ba FC23, kuko ni baramuka babyemeye ko ingabo za leta zasubira, birakekwa ko ingabo z'u Rwanda zishobora kuzasubira inyuma, ndetse bikongera bigaha amahirwe uruhande rwa leta kugera mu mijyi irimo Goma na Bukavu, ndetse n'ifungurwa ry'ibice bigiye bitandukanye, kuko bivuga ko muri ibi bikorwa hazajya hakoreshwamo n'uburyo bwo mu kirere, no kuvuga indege by'umwihariko ngo kajugujugu. Hanyuma rero kuri uyu wa gatanu kuri tariki, amakuru yandi akomeje kugenda tugeraho muri uyu mugoroba baravuga ko kuri ubu ngubu ni Lawrence Kanyuka niwe watangaje amakuru. Yavuze ko ngo leta ya Kinshasa ngo yabiri gukora uburiganya, ndetse ngo ibyo bari gukora ngo bari kuyobya imiryango mpuzamahanga. Uyu Lawrence Kanyuka yavuze ko kuri tariki ya 17 Mata ku isaha saa 12:20 za mu gitondo ngo ingabo z'ubutegetsi bwa Kinshasa zagabye ibitero icyarimwe mu duce dutuwe cyane ngo bita Shambombo, ku madepo ndetse n'aho bita Burengero, aha ni muri teritwari ya Karehe. Aho uyu yavuze ko ngo ibi byakozwe ku bushake cyangwa se nkana, ngo bikaba bitambamira rero ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano n'imyanzuro asinwa hagati ya leta ya Kinshasa n'abarwanyi, ndetse ngo bikaba biri kubangamira rwose iki gikorwa. Ubu ni Lawrence Kanyuka. Ngayo nguko rero reka mbashimire, babwiye mwakoze cyane kudukurikirana. Turaza gusura amasaha imbere turana n'ibindi babigezweho. Ciao ciao, mugire umugoroba mwiza. Nge kuri mikoro na Bosco in Legion Info, nge namagezaho amakuru umunsi ku wundi. Duhurire mu kanya kari imbere.